Pomaže Bog, braćo i sestre. Ja sam Ljubomir Simić, prvi kopredsjednik i ovlašćeni predstavnik Srpske monarhističke stranke Srpska sloga. Srpska monarhistička stranka Srpska sloga osnovana je 10. januara 2001. godine pod nazivom Stranka Srpska sloga. Osnovali su je nezadovoljni članovi jedne monarhističke stranke i nastavili da šire monarhističku ideju. Od danas možete pratiti na našem YouTube kanalu naše aktivnosti. U ovom prvom videu objasnit ćemo kako je nastala Srpska monarhistička stranka Srpska sloga. Stranka je nastala 2000. godine posle neuspešnih izbora koji su bili i u kojima sam učestvovao kao predstavnik i član jedne političke organizacije koja je zagovarala monarhiju. Posle propasti i lošeg rezultata na tim izborima, ja i ostali članovi, nezadovoljni članovi te političke organizacije, izašli smo iz nje i osnovali smo političku organizaciju koja se u prvo vreme zvala Srpska sloga. Ta organizacija je radila do 2011. godine sa tim nazivom. 2010. godine smo izvršili preregistraciju stranke, a 2011. smo promenili naziv u Srpska monarhistička stranka Srpska sloga. Ostali smo dosledni monarhističkoj ideji da se državno uređenje promeni i da Srbija postane ustavna parlamentarna kraljevina Srbije.